Famia nia upo. Nonsia Bobia Wobia Yamuachimo Aquabemra so Mamma Maudo Bison Samoa Yaki Kesi and pay ya bani de Babesomo and some the dosso na poso ebony Vice President Dr. Alaji Mahmoud Bamia dia tuja so my Ghana ye be ya puno edi atu on mama nipa bibre bia o hwehwe ninchi na ope ba bidi nani ache ne nyina enhyehye mpanimfo aye ede ema eyenuanom a wo matubata kopia manfo nkroso akwaba. Na one monyo for say chairman sabon so dia to jasa na monto bia ndc amanyoko ne pese woto ofa 11 ho no enya dia wono mo yadwen na mraso adwane o mraso agefie ma de so mo bosomtwe abaton pese so no akrona ne saso yeso afo a o hwe mayi ngumasu awon sensam so dia to jasa national buffer stock for no ne wo so mo nsaka bia ne sese de wono mo ensaka Adeshia bia one more kumase ne bottom so nesa sie suyi wo mo dia to aban no anim se nei enframaja gase ne bo na kwagina mo abo a wasa aban no wodi ho dwuma na wo mo muchi pragia ne abobo ya wo kumase abonte so bo asantema posifo so bo se kwane etodo mo fo so de chi wo no no eya wo mo dwene ho a wo mo ntiase oya no utum se ne pragia ne na abobo ya wo twi ne kama pa na nso hisem nti na posifo ado ano wo mo kakra no na nye 300 Ghana no nti nam so emasu a wonu musu nya asem ketwa na so semi ho na MTTD mpanyifo wa santema ntemu abeya no etro senya no krada se wotietia pragiafo efa hodie so amsia we ni afufro pi ni akekese ne ne se kase a bebia wo bia na no pay memene da no pay akekese ne a ye ba ne de aba besomo ye ne soma no pay na na ye bo mali bia bogamene akosuya ejewa kwode afei ensem no emunchemuni ya sha se de free Vice President Dr. Alaji Mahmoud Bamia na kache na odi atuja achirema mama nse nyina te se oh my Ghana ye bia ya pono atu onu mama brofo ni nyina ene nipa bibire bia wakwa akopie kuro bi so na ohwe ni nti na nani akwa ne ntotontoto Vice President oh my Ghana de she ya dwene so bibia ye be na wa tu ni agi watum na ososo aba be ka o mayi ho na odi onum die wadwe nche no nsusuye no maboa oh my Ghana fa ne ya pese ene na de gidon papa bi efra mama ni tua se mampani ne na dudan kwa kufodo ene oba ye nhihye pi no a ene ode egu akwamu a ni na ye nhihye ya etwe a ohu adwene de esi o mayi so se beye na wo mu adwe te kakra hwe o mata so no wo mo ede o mu gyechire ba be ro o mayi mum aba be bia enwuma mamra ntere mabawa wo mo anya bia ye ero na dwumade kese bia akoso e won krapompre mantamu a Vice President Dr. Alaji Mahmoud Bamia akokasa wase ene wo che so my Ghana ye bia pronto onum o se wo tintin se wo tietia se wo tuntum se wo kokko ye bia pronto onum ya krado se ye bia obi bia awa tu ni agye so amo aba betena o mayi mo e ma osusu nim de ene wadwen papa wo no odi aboa amo mayi nkan ko ati mawie peyo diaspora forum bia e koso on krapompre mantamo and a Vice President Dr. Alaji Mahmoud Bamia de sansemi atudwa wase by the virtue of the very checkered and multi-layered history involving slavery, colonialism, fleeing from oppressive conditions, our forefathers were forced out of the motherland. Their descendants, some of whom have returned today, have evolved into a heterogeneous, albeit recognizable group of people with a unique cultural history and heritage. The very context for their existence has exposed this group of Africans to being intimately acquainted with the effects of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. People of African descent
have a story only they can tell and should not be sidelined in discussions on the advancement of the protection of rights and demanding for equity. These deep-seated biases still prevail in the world we live in, with Afro-descendants struggling to find a sense of belonging in a land where they were born, but which rejects them at every turn. Please join me while I salute every single Afro-descendant who bravely challenges the order of the day by continuing to resist all forms of racial discrimination. Sompa 93.1. Afro-descendants are Africans, no matter where they come from. The legendary musician Peter Tosh, it was he who said it so beautifully when he sang, "I don't care where you come from. As long as you are a black man or woman, you are an African. You have got the identity of an African." It is noteworthy that the African Union has since taken a decision to recognize and regard African. For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene kana samba kaya mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo wone na bedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onumba ye year of return nyina omode bae na yenhihye bia ebetwe nipa bibre a womo wo amama hodo so a womo adwene ye omo se womo efre bibre ma se nenso womo ne aye omo ntotontotontotonto a womo hu baby crop ya no wonum free enam so ma oho oba omayi mu pa dodo no asoso betoto adan betoto ajapade ye omo adwene so omo ba setena omayi mu enti se adwuma way dwumadia no ma hyehye kire wo mo sanye se bia asa akwakwa eti se bia dia no na edonwere wa bre bi ngoye aban nani abede pan ne bidie nsoja kasamre kwade o manane a ya krado sa wo ni nyina ye beje o mo fe so ne ne o mo atenaye Onimonya force chairman sabonsu aye domdodo no ba no dani wo mrahye na wode ato dwatro na mo sie ni ntusudie bia ene yade sia manyoko ye wo mrahye ahase a won musie no enya de won mani agye ho wokwa bia so wo kyerose ne ilevia ban na ya dwene se nyame ya domo ayere so abosom ye ba besimu wo behase agye no ankame se endi sia manyoko no pese wo fa kwati kwa bi so na woda fa de fa Ghana fo adwene ne sa nti ene ne won matabri ilevia kwakogina koto no no woman kwatenkwati a dom kuma akro ye won masan so akro krata de akom na hyebedwafie ye wo hwe ni mu se dom kase na fam na hyebedwafom yensa bia besa na fu adunum ne wo mon kom na hyebedwafie no eno so privileges committee won batena won masem so na wo hwe hunu se wo betum de yi ato yi eno na majority leader wo trasa sa na motuo no a ndisifo won ma hyase se wotuo no so wo kase wo no mo yi adwene a na wo boa e wo kwa bia so won monya for say chimensa bonsu. First of all, I think it's important to express disagreement with the chief whip for the minority in his own understanding of what the rules provide. The speaker can receive petitions from outside. And indeed, as you are all aware, demonstrators come to Parliament to present petitions. Who do they submit the petitions to, or do they intend to submit the petitions to the Speaker? Because the Speaker would ordinarily be presiding, he would oftentimes send the majority leader and the minority leader to go and receive the petitions on his behalf and submit the petitions to him. Once we receive the petitions, we relay same to the Speaker without any personal comments. Usually we will say to them that, well, petitioning the Speaker will submit the petition to the Speaker. We can only assure that the appropriate steps will be taken to deal with the contents of the petition that you are submitting. When the Speaker receives such a petition, the Speaker is, after perusing the document, to refer same to the appropriate committee for further investigation. So when my colleague said that he disagrees that the Speaker cannot receive petitions,
Onumonya force chairman Sabonsu majority leader na kasa ye edefe nei enipa makoma ensam won NDC fo no su se wo mamra shebedwafie na fo no dunum so anei wo mo de ho krata komra shebedwafie se won hwe na woni ho dwumei yen to so na yen fom mfro my Ghana mra so dwam ne yen fom nkongumasi ho nsensem na Honorable Dr. Oseya Waduchum eye sofa o show mayi ngumasi ho nsensem so no akro no a esa so yemra shebedwani wo mra shebedwafie ma de sia wo mo bosomtwe abaton pesi so na samba ka sene so a efri na watwi ahyase ebanyina na ne etete se ye manu omo gentete we training colleges ahodo no na ye di ka kire wonum se wo mun lazy omu butu no omu miem no omo na omo ho so se efri yakopon ya adoma nka na watwi kura ne kura ekọ no na nka omo abebe no omu nuane no madidi dini ade ne nyina ka twitwiri dia na aban na ede national buffer stock fo no a na omo nkotin free ho no a na aduane no bi emma schools ahodo no muntia na eno na nei owura aduchum kire se ka bia na tena ye no eni abai ede national buffer stock for no enei wonoma atete de free honomo eno nti se bia ye secondary schools awodo no ena wo se nuane kwa o se ntempara so nuane nyina kokodro se training colleges awodo na wo se nuane kwa ntempara so o se nuane no kokodro ene ye nursing training colleges awodo nyina so no o se ntempara so no omode enuane ko o de sansami tu jawabra na one Sompa FM nsam chefo pens badukata remnantie able to my kakra na ye busa no se ka twitwire die no ayate se aban no ede national buffer stock company no mate afri wono ma na en watch se bibia national buffer stock fo ni hia no na tena ye na aye dia ma wo mu a eni kwan se esi bio se bia esi school bi nuane ni ho school bi o ma short aduane o se ni kwan se sade na si bio na san na ma buffer stock foska omuguso ede ejuma nti fi enai koya obehu so omusu guso se de ye training college ma omuska no sa na buffer stock so en second ska omude ejuma no matoto nuane ede ama school for na school bi enya enema aseso munya na omude ayenkwana no ho ejuma Observe way aye so for sure my God ngumasi ho nsensem so ra Oseya Waduchum no akro no a esa so yemra se geni o womra se gefie ma desia wo ma bosomtwe abaton pesu aso nti ka twitwiri dia ne yanim se aban ne de national buffer stock company and wo chechemu so matene nyina afri ho enu nti nuane no bebuso ama nkoda no we suku ahodo mu ne yatie ne se ne wokọ miya ahodo woton from gas no a eno so ne bodo kwosoro ye papa se ne nankane na wo manfo no nim senke yeton no nei ensakraya hyase ebem ewom se nuome mo ye dende na so ekwan a from gas na timi yehuri akwa gina mo abo no eno ma de hye no mo ye mo hye mo ye papa nam so amode ade se de ato aban no anim se de aduru ne de aban no antumi anya hye pa no anya bibi papa afa ho a ahwa nuome abaje nsemo enam so me yama ne boni na ya obo ma libia boga wakọ me ya hodro bi ya woton from gas ene ade hye ekodi enkomo mo ma yentie bi. The last time I filled gas, that was 2 weeks ago. 14 kg, I'm filling 200 cities. Now for 200, I'm trying. Last to a par, the transfer 80 cities. So I'm couldn't 1.5. Me feeling about me to 80 cities no crown. Keep swear. Oh, me nkwane de. Once I'm time no aduane. To be a bear 2 months get me na me fine hwe so no dem the heating so na there ya oh ya so me de kese me fail at 1.5 they di ketua na e buy no certain thing ba ko ba ha they di e me fail fu anya 1.5 but be so de 1.6 last your friend say last 2 weeks me to ye na me ko fail ketua no na price ni 72 cedis ana say so ko 100 cities. They say the you and my boy de pa into Mr. Oma, Moses and Kakra my. Oh, the last time I told gas on last month. I know man using Ufiansa na Ketwa Nabano. Yeah, 1.3 and I'm told, but so far minimum price in CCA. Oh, and it depended. Oh, 3 months in family injury. And family injury 3 months. Say be you be on Regiania no pay you there. And they be a man mostly be on Regiania. Going to me for the chat 3 months. But first, need me do chabro.
Ghana this year be ya wakoto from a gas ewo kumase ne monte so no and Libya bogano mkotwetwen koma wom so de makosem atuje ya famon from a jawe sabo gas nsensem no ene famon ko enuanom no muchi pragia ne abobo ya no wom so so masem so na enei enra ne beto dwa se pragia fo ne abobo ya fo ne demonstration o masesa so e wo manhia bonte so nya asem keto ada ya wom se wiase se wan kasa otiri wan yeyi wa yibone ene se wan kasa na mu a obo se wose odi akobodo mpem si ya kabo na dwira gufom enu nti omo kasa omo tiri wan ada ya wom se asantema posi fo titiru ene mttu fo na se wotan hunu bi omo ta wo mu no mo dwene ho wo mo ntiase wo mo pragia foi yaka wo no masam aka enu nti omo tie na sopamu a ene omo hyase edi mra so baby e wo so omo gina baby e nse so omo gina so no wo mo enyina ho traffic light ni nyina so red ya na omo gina ene ne so green so a na je so omo nyina omo dim no wo no ko na so ni nyina chire no sane asantema se aposifo si tata wo ne agise wo ho so wa yutie ne ye ya no gina wanim che kwa obefa so kura gina wo kura no wa hwe na accident ba enam so menra de na enibra ba mo de wo mani kire menhia bonte so mo ko no makwa akosu a che nananom na nananom akoma sem bia ma wonum enam so ma branch a Pragia Riders Association of Ghana nefa ewo kumasi abonte so branch oye PRO ma wonum about Abdul Hassan ene Sompa from nsem 12 pence bedu kataru man tie din komo ene wo che so mo de wo ntia posifo na se o wo ntia posifo na se kra na so mo de wo hu ni papa na so ehuni no kra o ma die no kra no he che se bra o mo break kra mu no wo mo gine ho a wo mo entia se bia. Based on our law and roads, law and everything. You see, MTTD is in charge of the road. I don't know whether Ufa Road or even normal police. Or to me, the Jina Kwaimu, no Chia data, no motorbike, no the Jinan Chanke. How some of police personnel, they don't work based on their working rules and regulations, which you and I know. They say operational Omuyani. And yes, Omuyani say Jina Kwai, Obi Awan Famra no Muchino. Una mu baby cry, no marginal. The person is driving on the road. So what's stopping Wajina? See one fast phone, bro. Why the motor no safwa? See, you are taking motor to the police station without telling the person anything. Once, yes, any regional police command. Almost see one. Don't drive in the middle of the road. Don't drive on the other side of the road. Don't drive under the red lights. So now they see me drive on the free road. While stopping me, you see watching me. So I don't know, Diane Amaya. It's a general operation. General operation, is it an explanation what I did? No. I don't have license or me new number plate. Abusanfo we aye Pragia Riders Association of Ghana kunu nefa ewa sentimentum kropon kumasi mu eno mo kasamafo abrante about Al Hassan and the Edin Koma and no demonstration or Mosesa at the Swaso when she abontenso Nanti Krimuno Mochese Aposi for Comodo Mofasu Comasa Bontenso or manage one and ye cry. Now, so some Korea one can who be my near Santa Mantemo, Panipaya MTTD were doing money more. Chief Supo Emmanuel Dubois at the home common watches away and Yanokre. And Yanokre or Quabia so now Sapragia for way. Panifoka said we was in short toy in a wona. I want the idea. Ye wa hunu fom sanya pragia we wo mu dwuma die ya won mu die wa santemante mo ha dwene no eduru mra bi krampo ana ne kanu akwa ye bibia wo ho na ye ka pragia no kra no wo mrabuo no eni kwa se nka ye commercial adwuma eni kwa se fa wo bi gisika se wo de ne koso fly wo de ne kwa abu akwa eni de kaka ho no ye use no se private work no a eji se ne won mama kwa ma pragia fo ye adwuma na se wo mu de aposifo ni ba ye fom de a enya de wo mba tia se ama wo mu kwa bia so na wa bra Chief Supo Joshua Command watch SMP Etro said ne woman de chef for Baba Guaquem yes a pragia phone one man ni samrano soa and ya Ghana mamrano anyone more ebedi we are no kasa no any pragia drivers now especially omo association no omo ni masama make nyina na mom say that make say to da na human face na as ya hwese ye be no kakra say enkofa ohaw emma omo twini abusua Emma. Na ya ne omo asia on several occasions said the moye mo adwuman emra wo Ghana muni emra no so se bo kwa muni esese no so ma munyi mfa ntwen
mamu nyi mfa mfimfin mamu nko fi obi mamu nko di obi atem mamu mfa sabi o enko bokro no ebi mo edi so pepepe na bebre nso o mo adwen se o mo de em se sabi Ghana mra no e so mo nsa na o mo ye de o mo pe enti se ya nso instructions ya nya trese ya mfa mra no ye adwuma na ye de mra no ye adwuma enti so wo lances wo insurance wo road worthy na se still o de ye commercial akra na se mra no e wo ho ye nsesa no eno na ye de ye adwuma sesi Enwochi no chief super so kire mu se nya no kora da biara da se aposifo kire pragiafo no a wo mu ju o mu sika yutwiri die eye 300 Ghana cedis na no kora mpo ye kan eye court mom na sa sika no wo mu je 300 cedis na mo kan nipa na o kan asem no bisa no yie so o mu ji sa sika no o mu man receipt ana o mu man receipt so o mu man receipt ya Oma yehu police station ko a omoje ne sesika no anata so omoje no wo court nso a omonka no kra ne nkyere mo na central funds mo hu se etoda na omo etu se futuro se sen enegu amanfo ani so omo receipt no simfa e de mo omo so ya mo receipt e de omo 300 cedis so a station ben police station ben division ben e na omoje se omo sa sika no na yehu Ebia na sabio the omo can be an anokre bi wom because sabi me original headquarters enti so obi tiba bi no yesa me ntumi ehu so omo obi bi saa omo mra na omo meka nchen na se so omo because the minim ene se Asante Matemu MTTD Commander Chief Superintendent Emmanuel Duboahen na ekasa ye afa ye kwa yemfudie wonsam so na ye nuan madwadifo ya wo moto aburo ewo kumasen so esu one mo so fra ban no se na ne kire ye no ene sane eburo so ho asem akwakoye bibia ho no aban no hwe no woni hu dwuma one mo kire se akuafo so amene edwadifo wo mo so ton aburo so ho asem aba ye bibia ho wo man Ghana mu dia na se ha dwene ye papa nam so ntiri wo so afo ye wo hwe agre kwacha won sam so Dr. Free Yakoto won fa nansi fom na wonye hyehye ye pa ebetumi abo akuafo aburo no the first no ye to na ye 3 million ko fa no no so se e hwiri kwasora ma se aburo ho kra ye 5 million to the roll fa ni bibia ba bedru ha no na ye be 5 se the aburo de e kwasoro pa hwiri amawia se aye den e ye petrol e na chemicals na omode fertilizer na omode bia no e no so kwasoro enti amane bo no e so obia ba o se ne bo no kwasoro enti won Paya sama meja abanti tene maso na akuafo no so ntimi nto wo ntimi fa nya adwuma ne maye na eboa ne mafom na bia ntimi nto bi ade se dia de to aban no kra bro de ne boy e de ampa na se mu na ye 40 cedis and ba 45 by say no white near 55 na yellow near 60 cedis enti bro de ne boa kwosoro ampa say yenim say e bia nnure na amane boa ye din o say den yenim ebro ne boa ne kwosoro pa where ye nuan madwarifo bi ya wo didwa e wo Kumasi race course ena kasa yi Awuzanfo emfa kase no enkosi ne moma dwenche kakra modi abeka ye ho Facebook yenkenkan emfa emamo we ni din de fellas upon also here live free for the bampena se ho and also here free Sabat Williams nema was say eye Sompa kase de akwete say news mu proma se pa ena yeti ohene ba eye nsam bonsam de ebo amafudi on the Facebook no so also here live every takwa macro Mafia Japan was say me share live every etimetima bonten so Misty PK was say good morning no na me share live every Tamale Air Force Base yo Tamale phone nyina cheche mama ye Semba Madridesta or say ono so share live pa no butu kuna ya ta kona hwa no butu a wono so wo hwe ena anan kwesi wose monyere mo ho pa Sompa media de bia me sori se me si da mo ho ani monyere mo ho nemum ewura na ya bo ama ne ka news ne eye me de pa ne
me de kosia me penasem we also de free asante mampon na wode ba kosia onye ne mumu onye ne mumu kosia emfa amanfo close nsem no kogu na afi ye nsoso ye hyase de free Kenya na Kenya mampani dada Mwaki Baki na ba ma wotri modern for order ne kontonku yoda man sankum de nsanyo nyino akwakoto no so di fie ediokron na kura okwa no na wonoma aya amamre ne amane wo ne tuase mampani dada atofom sa no a oso man ne sene ne monyam ewo na yiyomu na yesi omode na montene so ewo Kenya abonten so na sene na amanfo esu no eboni din kasem no na akwakoya rehosem pa ewo eye Kenya abonten eso ene wo ko ni German mu a ye wo ko bi afra on say jihadist movement wo mo so sorry ni German no kondendende ya nya sem kuma ma make say enam rasho dwafo kwa kwotena se amani pa wo haduasiansia no emu wo haduasa enum na akwakoto aba won mo yi se won mo to nsa de afra manfrafo titiru no won mo a wo mo akode ahodro asrafo ne aposifo ya wo betumi akubi de ama ni German no se wo mo mamaje emfa anyi ni je na ye ka se ya fi atwa mu 2021 ni mu no santo kwai bi esore saa e ma de hye nom ahanwotwe na wo mo koka adwamu e wo saa jihadist fo yi ensem eno na aka obi ama afi so no won ma san so sore bi mu ani je man peso ye nhyehyeye pa ya ebetumi abo se ne be ya atuate dom koi wo mutumi sore waka e wo ni je e man so ye jira we so ne de nsem ne nyina asi ene won mo dom bo aye school fees bo abi na Rocky eno achi no kura no PK, yes. PK susu chinchin fidie ne ma yempa emiebe somo anopei yesemu fo pani aso pani Benedict Asante yeboa na wo kan wa wuno Benedict Asante yeboa ene sanse no nyina ma yema ba bia wo bi ene timi ba be somo ranche ne baba wa mo Sompa FM newsroom nyina so no yeda wo no ma se yekoi na Derek Kwambe fi o say happy birthday to Elizabeth Efiakwedu. Happy birthday to Elizabeth Efiakwedu a owo Agrekensima. O se Yankopon wonchira wo pa no wonto nkonem na nkwatenti ahodin wom wonfa ennom. Na koso unse anopei menim se menum yoni ye sheda hyehye ho ne nyina hye ene dia ba bisia no a na so asante ne ye wo ne duru memenda ya na da je yasem keto jesi no bese upo bese na me kwa ye wa Agrekensima me ma me baako ma Messi anopei se me no kase de na tumpam teja me kona makwa kuja me ma me kaka na makwa kusune kakra eja be ne de kafra ngose na birthday no ba ko na Facebook ho papa yawo and was say I would de enchia nkoma Augustine Dazi NASPA vice president no old tafo anti woman happy birthday from papa yawo Facebook and what the number more messages for Facebook nyina yadam wase papa panano pe mo hwe ye papa pa e wo Facebook on mo and na kura ye wie no kura no timi se viewers no kwa na ekosoro ko for hand yadam wase Rocky besom no do mato aso nti mo nko Rocky som no do mato aso yene to me ventures so yadam wase chiamo enano pe yeah so mano pe na ya bo malibi abogamene akosia eje wakodie